nna ke le bjanong o tlo kgona go kaphanang toka ka Saturday. Wena nka se kgone go ya le wena o ra funerale nka se kgone. Why? Be setse ke tshepisitse ntho be ke tshepisitse sister gore ke tlo tsamaya le ena a ke re bo sister ba na le ntho le ya bona ya go celebrate ntho ya Spani. Batho ke mmoditse gore ke tle mo khapa ko o mo felesetsa mmerekong ke re o palla ko nkapa nka se ye lekhung nna ke re ke ya go botsana la malome ya ka straight. What do you mean, Majomane? nka se kgone go ya Cynthia toba ke busy nyana ka dilo. Okay, bjanong o tla thuša ka bokae ge? Wena ke re tsa gore kgwedi e nna ke balance wa e santse ke fa style ntse ke bona gore tšhelete e sharp a ke sharp kgwedi wa bona a ke right and I never listen next time I go thakantšha dilo too much because like I said ke na le show ye tang a ke nyaka go ba set wa bona. Okay. Hey, so scan tshwaritse stress le lekhung ka se kgone go ya because ke ya prepare ke na le show a ke nyake stress. Okay, and then now o tla kgona go mfa bokae ge gore ke tsamaye for transportation? Ntšha mo 300 e ke o file ya segola ke re bozaneng. E o feeling last week? Ee. E o feeling last week? Ya. Ke rekile motlhagase Majomane. O tabela le candy ya kolota nna ke na zaka. But o na le show, but o ya ko sese ya hao. O fetsa go reka dieta ne jalo. E fedile a ke re bela le candy a di nna. Majomane ke etsa nene ka eng mpotse? Mpotse ke funeral nkae? Ke re bela le candy. So nna santse ke tlo ikolotisha. Ke kolotisha le tšheletenyana ya o no fitlhana motsanene. Be le wena. Wena o fetsa go reka dieta wena o le busy. O tlowa Majomane ya kgonega. O kapa sese ya gago ko mmerekong wa hae. Function ya ko yena. Na o nkape ko funeraleng ya ko hae. Wa rasa Cynthia man. Wa nrasetsa mon. Wa rasa mon. It's fine. Azange wan support Majomane. Ntho ngwe le ngwe ke ding azange wan support. Cynthia e ke Ya itsa mo hae wa wena. baleng azange wan support Wa tsaka Majomane. ile hore nna ke tshaba eng ka mo. Anything e leng mo now un support bathonya ka nna ke supporta wena. O na le shwa tsa gago ke a support. But nna le tsa meletlo ya ko nna mekete me makgo a utle. A o ntšhele ka sente Majomane. Mo di bukaneng tsa ko gae a o go Majomane lena la wa leo. Batho ba tshedisha kwa le wena a o go. Wa rasa mon. It's okay. Wa rasa. But o fetsa re o monna wa ka. It's okay. It's fine. E ba botsisha ke nna ke o pekela. O kae monna wa hao? Awa wa ba reka. Awa o di inta all the time go protect. E ke ra wena ke rekisa something. We nyefisa. O nyoko janna. Ke nna o papa o nna ke tlotsa ntungwe le ngwe ye tshwantse nna go support. Okay. Ape motho wa emelela itiela dilo. Okay. Ska ina na mawantsi o ka re ke a fa nna. O nyoko ile nnamela duma maeta. Nko o iperekela ga wane le nkimela. Okay. E ke no reka dijo le o di thulantsa wa di fetsa. It's okay. Le ba ratho ba ba phela mo ntong le ija. It's okay. Phane nna ke a fa gane nna na. Sapotsa masepa o tlotlo mpotsa masepa mpotsa gore ke le khu ke bolaile motho wa ene. Ska nyela o fitana mo. Ke tsantse re tompane tsantse o ska nyela wa twa. O sheletse ntho e boletseng. Ke re o ska nyela. A ke a bolla motho wa ene. Ska re o ina le funeral wa nkgapeletsa gore ke funeral eo. Ke nna mmushara gane nna o boloka ke nna. Okay. Ba go a bea bona batho ba ene ba phela ba khwile. A ba tsebo re le na le ikemele. A ke tshwantse motho ya ikwa tsebo re ke a emelwa. O na motho ba tota ba contribute. Ke nna society tshwantse motho ya khwile ke tshowe nna hore hey batho ba bosintsi ya batho go nna ka ntšhatšhelete. I fuck off man. Ke la ntsena tsena go motho. La ga dia go tlhokofetse be ke na le ditshwaetsa ke nna. But nna ka ntšhatšhelete. O ntšhatšhelete ya. Aka ya go funeraleng ya ge. Ke busy ke goga. O ya o tseba gore nna ke na le zaka e ke ntšhango. A ke fiti ka tomolela batho matho kwa. But ne ke busy ke imela ke dipoto kwa le ke re ke supporta wena ke thusha wena. Batho ba tseba gore motsadi ya gago o tlile. Wena ga ntse you can't even show your face nje. Ko nameditse ka o fa le zaka ya o gone o fita kwa. Ke re ko nameditse ane be le nna tshwantse ke nametse wena o ye kwa. E ko o botsa go ruta bophelo gore a di so re gone di ya zaka o dia. It's okay. Ya ska nyela. Nna
ke o kgopela se ka nnyela o fitana mo and ona le mo motho a fitang a lapa sentse botse o botsa nnetsa I'm tired okay ke lapile ka wena ona le bolo ba ka se labe ka nna ke tla gopela bone ba gope boma bana ba bue ke boma apo ene bilo tse le advantage ya nna ke phela ke igomoletse akere it's okay ya se ka la nyela ane ba le so go motse mona o tlo thoma mpotsa ka mago ke mago ya seloba malobanyana masigale ibe ko lasa o namela o re tropo ibe o yodia o tsentse manala o dile he manala o bue motho a o tsantsa go tswe ntsi so ke nyela tšhelete nna ska ntse nga ke nna ATM wena man you shit o dia di rubbish wena ene nka so botse o tlotela pele o futseke ga ke rapele nix o futseke